Ang babayi, guwapa. The woman is beautiful. Ang babayi, guwapa. Ang lalaki, maalam. The man is intelligent. Ang lalaki, maalam. Ang bata, matambok. The child is fat. Ang bata, matambok. Ang balay, manami. The house is kind or good. Ang balay, manami. Ang pungsod, maayo. The nation is good. Ang pungsod, maayo. Ang tubig, malamig. That means the water is cold. Ang tubig, malamig. Ang pagkaon, manamit. That means the food is delicious. Ang pagkaon, manamit. Ang bulak, manami. The flower is good. Ang bulak, manami. Ang lamesa, malapad. The table is wide. Ang lamesa, malapad. Ang bangko, bago. The chair is new. Ang bangko, bago. Ang eskwelahan, matinlo. That means the school is clean. Ang eskwelahan, matinlo. Ang salakyan, barato. The car is cheap. Ang salakyan, barato. Ang lapis, mahal. The pencil is expensive. Ang lapis, mahal. Ang papel, madamo. The paper is many or there are many papers. Ang papel, madamo. Ang kape, maayo sa lawas. The coffee is good for the body, maybe. Ang kape, maayo sa lawas. Ang isda, manamit. The fish is delicious. Ang isda, manamit. Ang adlaw, mainit. The day is hot. Ang adlaw, mainit. Or it can also mean the sun is hot. Because when we say adlaw, it also refers to the sun or the day. So ang adlaw, mainit. Ang hangin, mabaskog. The wind is strong. Ang hangin, mabaskog. Ang libro, mabugat. The book is heavy. Ang libro, mabugat. Ang simbahan, malapad. The church is wide. Ang simbahan, malapad.